Evo ovako, u stvari, budući da je ovo propao ovaj moj voditeljski debut, uvijek sam htio biti voditelj ko neki moji kolege koji to puno bolje rade. Ja ću sad prepustiti riječ vašem i našem domaćinu večeras, a koji će onda to sad obaviti puno bolje od mene. Ja vas molim jedan aplauz, gospodin Damir Gavran. Želim vam se ovom prilikom kao prvo zahvaliti na ovom dolasku, na ovaj Opelov Astrin mega spektakl koji će uveličati i upotpuniti naši najbolji hrvatski glumci, estradne zvijezde Miroslav Školo i Kolonija, koji će zajedno sa svima nama prisustvovati ovdje prezentaciji nove Opel Astre. Hoćemo li? Sing, 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 sing. Everybody's got to sing. Land it now, whoa. Now you're singing with the swing. Sing, 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 sing. Everybody's got to sing. Land it now, whoa. Now you're singing in the swing. When the music goes to town, everybody goes to town. But my baby, you should know. Come on, baby, whoa. Jedan i jedini. Miroslav Škoro! Ko to moje ime doziva, čudni ljudi, čudnog imena, pa mi kunu što je svetinja, vjera, ljubav i šta ja? Evo gospodin Gavran i gospodin Dunstan, molimo vas, pridružite nam se na pozornici, izvolite, dođite. It's a good show tonight, isn't it? Fantastic and great to be with everyone here. I would just like to say it's a great honour on behalf of Opel to join all of you, our loyal Opel customers here at this great event tonight. We're here for the launch of this fantastic all-new Astra. I'm here tonight to also announce the winner of the competition. A sada ćemo zamoliti našu vatrenu Indiru da dobro promučka. Vrti. Indira će, Evo ga. kad izvuče, Tišina. ovo ko u Saboru. Svi gledaju, Sve je malo u ih redu. razumije. Dakle, draga Indira. Cura je! Teja Nikolić. Kerestinečka 12, Sveta nedjelja, evo ga. Teja, dobro večer. Večer. Pa da čujem nešto, jedna riječ, dvije, tri. U šoku sam. Evo i Šoku sam i nemam auto. Teja je uglavnom ovo osobno tako stisnula Ali u imamo ruci. jedan Opel doma. I'd just like to say congratulations in winning the all-new Astra, and to everyone, thank you for attending. Jer život nije ni bajka ni san, život nas tjera u novi dan, preko trnja i kamenja, ponesi boje svojih zastava. Svijet voli moje brige, a voli znamo za mene, kada si prvi, se gasi jedan, na tvoju može biti samo jedan. Hvala svima, hvala Indiri, presretna sam. 100 ojra.